Folketinget qinnersiinaleqaagut KNR-miit TV-gut oqallitsitsinissattinnut siullermutsikilluaritsi raatiukkullu tusarnaarluarisi уллумиккут оқаллиннеқ исумагинниннэрмут тунганерусаақ Данмаркими калааллит инуниарнэрмиккут ajornartorsiutилlit пеққинниссақарфиллу оқалуусериллутигу ааллартиппаллаартинната исигиннаартунут паасистиссиисутигиссаварпут оқаатит маани аторнеқартут тассаамата тусаасиннаасаси нуттернеқарнерили KNR-tuukut madinaafigineqarsinnaaput. Til det danske seere kan jeg sige, at de talte sprog vises her på kanalen, mens oversættelserne kan ses på KNR2. Partit aallartitaat maana oqallinnissamut piareerlutik nikorfaqatigaanga. Oqallinneq aallartippoq isiginnaarluarisi. Danmarkimut nuutartut ukiunikingullerni amerliartorput atagulu kisitsingorluit takulaariartigit. Tassanilu takusinnaavarput 2012-miit 2021-mut 2000-tingajannik amerlisimasut. Kalaallillu inuniarnermikkut ajornartorsiutillit ukiorpassuarni tusartuartarpagut. Kalaallit Danmarkimut nuukaangamik systeemimiit immikkut ikiortarialittut isigineqarneq ajorput. Iluamillu ikiorserneqalissappata nunarput Danmarkilu akunnerminni ataatimoorussamik suliniuteqartoqartariaqartoq ilisimatusarfimmi inuup inuyaqatigillu pissusiinik misissuisoq PhD-liortoq Mille Siermarker isumaqarpoq. Atagu taasuma oqariartuutaa tusaaqarfigilaariartigu. Vi skal løse det ved at kigge på årsagerne til problemerne frem for symptomerne. Ernertorsiutit amerlasuut ataatimoorussaaput immikkoortutullusooq kalaallit nunaat Danmarkilu akornanni suteriuseqartoqarluni inuit kalaallit nunaanni Danmarkimiluunniit angerlarsimafeqangitsut immikkut tamarmik sullinneqartarput taamaammat anguniakkamik ataatimoorussamik kalaallit inuniarnermikkut ernertorsiutitinnut suliniuteqartoqartariaqarpoq agerlarsimafeqanginner naatagaaffeqatigiinnerup iluaniikkami taamaattumik ernertorsiut ataatimoorullugu iluarsiniartariaqarparput taassuma saniatigut uku aporfiusartut soorlu kinaassutsimik uppernarssaatit nem iti allallu sukkaneruissuarmik aaqqiissuteqarfigisinnaagatуарпагут kalaallit nunaat Danmarkilu akornanni ikioqatigiinneq annertunerusuuppat. Hvorfor mener du at socialhjælp sooruna isumaqartutit inuuqataaniarnermi heernartorsiutit taamaallaat akunnattumik isertitatinnut atuussorigitit Rigsfællesskabet henvender sig til, at man har ressourcer. Angerlarsimafeqanginnermi naatagaaffeqatigiinneq imaannaangitsuuvoq soorlu angerlarsimafeqangikkuit taava oqartussaniit ikiorsiissutit aernakusoorput ассерсуутигатугу сюсикрингеқартариақарпутит коммунимит икиорсернеқассагуит кисианни сюсикрингитаассагуит таава инеқартариақарпутит сууттамармик атақатигиппут Danmarkими нунаминнит қимаасунут сулериаасиссақарпоқ таанскинут нунақависсунут сулериаасиссақарпоқ кисианни иннуттаасунут нунатсиннеерсунут сулериаасеқангилар таамааттумик ернарторсиутиминнит паарнааруссааққасарпуллусооқ iluarsinissaanullu periarfissaqaratik tassa siullermik siumut ilis inuniarnermikut ajornartorsiutillit ataatimoorussamik suliniuteqartoqanginnere qanu isumaqarfigaassu атассами сиуллермик эққаарусуппара уна илисиматоо Mille Siermarker уллортаана қинерсивик налунааруутигинеқармат сули налунааруутигинеқангеққатарто атаатсимеқатигакку аллаффинниарма илаатигут аама эққарторпагун апорфиитсуусиннаанерсут ааммақанеқ сулеқатигинниккут ааққиссутиссани уяртуисоқарсиннаанерсо кисианни уани аама пингаарутерап эққаассаллугу уани массаккут қинеққусаарнитсинни эққаанеқартут илаат аама тассаагамик инатсисартуни аама сулиаринеқартуссана тассани аама эққумаффигисариақарпарпут соорлу Folketingimингаанниит оқариартуутигинеқартут калааллинингаанниит аама ангуттарниссаат пингаарнертут аама Mille Siermarkeri таана илисиматоо оқалуқатигинерани ерсеққиссаассутигинеқарпоқ калааллит налунеқарпу киккуунерсут Danmark таақано илааммиккут илисси паасистиссиисависи Folketingimi атаатимоорусsamik Danmarkilu нунарпулла акорнанни сулиниутеқартоқартариақартоқ калааллит Danmarkими наюоқартупиллугит
soorlu oqarnittuut taamaammat pingaaruutiqarpoq milisiamaakeri amma immikkut allaaserinikkugamiuk PhD-liaminut ilingullugu kalaallit naluneqarpu kikkuunersu tanmakkimut pigaangamik immikkut qallunaatut isigineqartarami innuttaassусеқарнерпу пиллуга таамааммат пингааруутеқарпоқ уани амма эққумаариффигинissaa kalaallit kikkuuneri erseqqissumik aamma takuneqarsinnaasariaqarnerat sulissutigineqartariaqartoq immikku illersorneqassappada siumumi taamaammat aamma sulissutigaarput ikinnerussutiqartutut illersorneqarnissaq eqqumaffigineqartariaqartoq aamma suarutigisarlugu folketingimingaanni taanna sulissutigineqartariaqarmat тассуг агуниагаққарниссассину канерсулиниутеқарниарпит suliniutit ingerlapput таамаамануна аамамассаккут сассаққиттугут сулиниутит массаккут ингерласут наамассинеқарнissaат қулаккерниарлугит соорлу илаатигут сулеқатеқарниккут тааманнак илисиматууник кисианни аама тоққааннақ атаатимеқатеқарниккут таавал ааққиссутеқарниарниккут илаатигут аама инатсисартуни группимут ангуссиффигисақарнер қуянақ массаккут и аякемнати илиссеқану исумақарписи сусоқартариақарпа For det første så vil jeg sige, at langt de fleste grønlændere i Danmark, de er velfungerende. Det synes jeg er ret vigtigt at holde fast i. Så det er cirka 10-12%, som er socialt udsatte på den ene eller den anden måde. Men hvad skal der ske, hvis vi skal hjælpe? Vi har allerede gjort rigtig meget i Folketinget faktisk. Vi har været med til at sikre 25 millioner i en pulje til netop misbrugsbehandling, psykologbehandling. Jeg har været med til at sikre 5 millioner til hjemløse grønlændere i Danmark. Og hjemløse grønlændere, de fylder 7% af alle hjemløse i Danmark. Og derfor har jeg fået det igennem i socialforhandlingerne. Selvfølgelig er man fra dansk side også nødt til at have et specifikt fokus på det her. Men jeg er også nødt til at sige, at der, hvor vi måske har fået øjnene lidt op, det er, at vi er nødt til at samarbejde. Fordi det handler i virkeligheden om, at det er herhjemme, man skal have hurtigere hjælp. Ja. Men man siger også, at grønlænderne kommer i klemme, fordi at det automatisk er dansk statsborgere. Så man ser dem ikke som dem, som har en anden flytninger får et særligt hjælp, og danskerne har en procedure, men grønlænderne har ikke den her hjælp. Så hvad skal der så ske? For det første har vi sikret penge til inklusionsmidler, sådan så folk, der kommer direkte fra Grønland til Danmark, de får hjælp med det samme. Det kan godt blive bedre, det kan altid blive bedre. De penge, de skal genforhandles nu her. Og derudover, så tror jeg, det handler rigtig meget om at samarbejde mellem Grønland og Danmark for at finde nogle løsninger. Vi gør rigtig meget fra Folketingets side. Vi har også været med til at sikre nogle penge til Kofoeds skole her i Grønland. Men vi er jo nødt til at kigge på netop det her med NemID og hvorfor er det folk, de flytter? Jeg synes, Mille har en god pointe. Folk, de flytter, fordi der er nogle udfordringer herhjemme. Der er problemer med socialområdet, der er problemer med sundhedsområdet. Det er nogle erkendelser, vi er i gang med at gøre os. Og derfor må man jo samarbejde mellem Folketinget og Inatsisartut i højere grad. Ja, tak skal du have. Naderak edisi. Tässä kadaallit inuniarnermikut ajornartorsuutillit ataatimaorussamik Danmarkillu kadaall nunarpulla akornanni suliniutiqartoqangineeqan isumaqarfiivasiu. Siullerm oqaatigisariaqarpara kalaallit Danmarkimiittut inatsisitigut kinaasusaqarsinnaati taapput Folketingimi inatsisaavuq taannalu malinnaqarnissaa naleqqamiit siullertut sulissutigisawar Folketingimi iserutta qanu isillustaa Folketingimi sulisut aama kadaallunaappillugu ilisimasaat annikittartoq ilaatuut takuneqartarami qanu ilillusitaa Folketinginut 175 paasititsiniaaner ingerlattassavisiu paasisassaat siullerpaa tassaavuq Folketingimi inatsisaasoq kalaallit kinaasusaqarsinnaati taanerat taannalu kinaasusaqarsinnaati taanerput pisussaaffillerpoq Folketing pisussaafilerneqarpoq illersussalluta tassakinaasuserput oqaatigut inoriaaserpullu illersugaaput danskit oqartussaafiinniik sulluneqartussaatillutik nutterisoqarnissaq pisussaafigiva nutterisussaaliqi patammi taava qanu iliortoqass ujartuisariaqassapput taataskalaallin atorfinitsitsinnissaat ilissi ujartorneqartariaqarnissaa sulissutiginerparsi ja taassuma saniatigut assersuutiginerluman ta Emmanuel namminakajumissutiminik sulivoq Danmarkimi kalaallit ikiorniarlugi taakkua aningaasallorsorneqarnissaat Folketingimiit sulissutigissaavarput taava tassa demokraatit ilissimmi qanu isumaqarpisi Danmarkillu kalaalli nunaallu akornanni inuniarnermikut ajornartorsuutillit ikiorserneqarnerunissa Isumaqarpung misissuisimaner unalu suliaarpitsaasuusoq ersersitsivoq annertooriussuarmik suliassaqarfii akimorluu suleqatigiiffissaqartuut minnerungitsum aam eqqaarusuppaa oqaatigisariaqarlugulu partiilersuuneru pituttorsimalamiu Folketingim suliaqarner imaalillugu
ааллаавеқартимик инунну атаасиаккаанут сулеқатигиинери кипилуттунарсиннаасармата таамаатим Folketingim уу демократи исерутта қулаккеерусуппарпут нунатта инатсисартуи питуттугаасумик писуссаафеқатигиилиорлуталу Folketingim илаасерталлу илутсинни сулеқатигиинниссарпутаанаа қулаккиисаллу таатасса Folketingim илаасортаатитагут инатсартуллу сулеқатигиинерунissaат аққутиссиунеқартариақарпутаана писсутиалу сулиассақарфии таам аннертутигитиллуи писариақарлуиннарпу иннуттааsun унгасиппаллаангита унгаситторуйоруйссуарт илаа Folketingim илаасорта мисиннарсиннаасарпааннунатсинни таамату қулаккеериннинниарнеқ кигунериссаваа аам коммунит илуминни сулеқатигиинерун синнаанниссаат таа имаапунунатсинни коммуним ааллаавеқартим Данмарким нууттоқарпат коммуни арлаатиу писуссаафилертариақарпут илаатиу GDPR има укуа канарма CPR-реилин лунгатиллу аам инатситиу тассан апорфеқаратта таа имаапо нууттоқаруни паасиссутиссат писариақарсиннаасу иннуттаасум пингаарутилеруйуссуит нуна акиннерминни тунниуссиннаангила таана аннертуум аам сулиассаава qoyanartautiile Martinusin illit qanu isumaqarfiaviuk. Jamen for det første, så mener vi selvfølgelig, at gadearbejdet skal styrkes i forhold til de hjemløse, vil arbejde for det, hvis vi kommer ind i Folketinget. Sådan så et gadeteam, som kommer ud og møder grønlænderne derude, får snakket med dem. Der er undersøgelser, der viser, at 31% flere grønlændere, som er hjemløse, oplever vold og oplever meget værre vilkår, end sammenlignet med danske hjemløse, for eksempel i Danmark. Så det er en måde at gøre det på. En anden måde at gøre det på, er, at man sikrer, at man kan få adresse i grønlandske huse, så man kan modtage offentlig hjælp. En tredje måde, vi godt kunne tænke os at gøre det på, det var at etablere et modtagerapparat i Danmark, som er dobbeltsproget og som tager ordentligt imod de sociale flytninge, vi desværre har, som Aaja Chemnitz Larsen sagde. Så det er fuldstændig korrekt, at der er rigtig mange, der flygter, fordi de simpelthen ikke kan få hjælp til deres handicappede børn. Men tror du, at de processer, du nævner her nu, og de skal jo godkendes af Folketingets medlemmer, hvordan vil du prøve at pinse det til, at sådan så at folketingsmedlemmerne flertallet godkender dine forslag? Jamen, det vil jeg jo gøre ved at informere og oplyse, ligesom vi har gjort det. Vi sad i Inatsisartut og var nede ved Folketinget flere gange om året og snakke med dem dernede. Det er meget vigtigt for os, at vi har et samarbejde inden for rigsfællesskabet. Vi er et rigsfællesskabsparti, og vi mener, at det skal være et rigsfællesskabsparti, der sidder i Folketinget. Vi kunne også godt tænke os at etablere et rigsfællesskabsråd, som både bliver finansieret af Færøerne, Danmark og Grønland, sådan så at udenrigspolitiske spørgsmål, sikkerhedspolitiske spørgsmål, sociale spørgsmål og import og eksport bliver diskuteret af den bredere befolkning. Altså sådan, så det ikke kun er 2 folketingsmedlemmer, eller ikke kun Folketinget eller Inatsisartut, der skal snakke sammen. Men der er jo allerede Grønlandsudvalg. Ja, men det synes vi bestemt ikke er nok, fordi det bliver sådan, så vi får et demokratisk underskud fra Grønland af. Det skal være sådan, så at det er bredere repræsenteret partimæssigt, men det skal også være sådan, så at almindelige borgere kan skrive ind til det, og de skal ikke kun beskæftige sig med rigsfællesskabstiltag, som er problemer, for eksempel grænsehindringer, issues med, at vi har sociale flytninger fra Grønland osv. Men hvordan kan det blive et realitet? Jamen det kan det jo ved, at man sætter sig ned og forhandler, og så siger til Naalakkersuisut og til Inatsisartut og til Folketinget, prøv at høre, vi kunne godt tænke os at lave det her forslag, jeg er med på det. Men der er jo møder mellem statsministeren og vores formand for Naalakkersuisut. Ja, men vi har tit set, at de møder desværre ikke går. Det er også derfor, vi mener, at man skal have en uafhængig repræsentant i Folketinget, fordi det er sådan, at man måske nemt kan få fornemmelsen af, at der kommer lidt mundkurv på i hvert fald. Når det er sådan, at man skal hjem til baglandet igen, til de etablerede magtpartier, og sige sådan og sådan. Der skal være en fri stemme i Folketinget, det mener vi, at vi er. Tak skal du have. Og så går vi til, at der summet med sekretærsaget, at der summet i disse, inunjarnermikut ajornartorsiutik lidt billukket. Qanu sunniutiqartoqarnissa i disse takorlorpisiu. Tiussappaamo qatsintawa una Danmarkim nuuttarneq pisinnaasartama pinaversaartitariaqaratsi nunatsinni initsisimaffi ajerluinnartit soorlumaan qineqqisarnerm uung peqqinnitsaqarpisoruutsuaq tamakku pitsangersarniktaa peqqititsat nuunnitsamut soorlaam initsaateqinerin initsiarsuut maani aserfallakkalituinnarpa akitseraalittuinnarsitil aamma takerloominartuuttuuq taakku angerlarsimaffiqinnittart i Danmarkim Folketingimu iseruit kadaalli inuuniarnermikku ajornartorsiutillit tassa katataasutullusoor ittarput systeemimi taakkua qanu iliorlutit kadaallunaa akornanni Danmarkillu akornanni ataatimoornerusumik ikiorneqarnissaat anguniarpiu
det assat aqutitaqangila folketingili nunatsinnisna politikkik suliaqarti suleqatingittariaqar qanu suleqatingittariaqar soormaanna maanna unaqiningaaffik tusarn aerpangu annerisumik partieqatingillinni suleqatinginna taavami assersuutigillu folketingimi ilaasortaasut tassahornoi 77 allak kadaallinnaa pillugu ilisimasaqarnerun lissappata ilista atassummi qanussuliniutiqassavisi taunami ersaritsaasaqattaarnerit ingerlatitsavam kisianni aamma nunatsinningaannit paasistitsanik suleqatigisoorl eqqaaneqap kommunimi kisianni avammu uunnittarsaanerisariaqaqatta nunarsoormeeqatitsinnu аллаан такорлуереерписипартиину киккунну оқалуқатиқар сисақаттаарами има апеққитит илаа тусаангитсеқаттаарак ааппи такорлорникууиссиук арлаа партиит оқалуқатигинеруссаллугу арлаат исерпат қаноқ периусеқарниссарси det talerperliivungut taamaammi aamsiusinnerisukut atsersiitialu Venstre suleqatigisarparput aamma oqarteqartarpsuusta partiimmik taaneqarsinnaas taamaammat tatsia qaninnerivungut kisian soorunam nunatsinnut suliaqarusunnerpa nunarpupillugu suliaqarusunnerpaat taakkua suleqatigitsava qoyanaq taavatassa kalaallit tanmarkimnayugallit angerlarsima feqanngitsut 514 mis 14 kisitsikingulliit takutippaat ilisimattuup anguniagarussutta angorussutaa tassa nunatta tanmarkillu akornanni suleqatigiinerunissaq sakkortusarneqarnissaa anguneqassappat kikkut ersoqqissum anginiaqarusuppat 25 millionit 5 million taaneqaqqammerput mingaaniit sumut aningaasit ilineqassappat aki сууллертеэккаарусуппара пингаарутеқарсораа киситсисин тааккартуигаангатта аама эққортами оқартассасуут соорлу аама анингаасат таакку ангерларсимаффеқангиттунут қулаккеернеқартор социалministeriamингаанниит қулаккеернеқарникууммата калааллит такорнартутут иссиақатааллута суннеэқатааниарсариатта кисане қулаккеэққиссаарнагит тассани аама иммаам илассутигерусуннарпо сиумуп qulakkeernikууgammiuk aningaasat kufuuskuulimut kalaallит nunaannut tunnissaat siumuminggaanneerpu taanna aamma uansuleqatiginnissami eqqarsaatigalu isumaqarpunga pingaaruuteqartoruussua suleqatigissagaangatta naalakkersuisuvut suleqatiginissaat taamaammat siumuminggaanniit sulissutigiниарникууарпут qulaatiinnarluta inuiaqatiu qulaatiinnarlu aaliangiinaveersaarner soorluarma eqqaaneqartor partiit minnerusut aamma oqartussaaqataanerat eqqaamaneqartariaqarami kisianni aamma qinersisit nunatsinningaanneers eqqaamaneqartariaqarmata taamaammat ilaatigut aamma maaniittut naalakkersuisuuneranni aamma suleqatigisarnikuuagut assut aamma eqqinnisaqarfimmu ilaatigut aamma tungatillugu kisianni aamma pingaarnertut qanoq ataqatigissaarisinnaanерsuut pissutialu massak eqqartukkagu annertuut inatsisartut aamma suliassarimmassuk kisian aningaasat qanoq ilillusi qan amerlatigisut ilissi inuniarnermik ajornartorsiutilinnut qulakkeerusuppisiu тассами таамаамануна эққааниарсаригауна пингааруутеқарторуйуссуугами қулангииннарлугу алиангиисангинниссарпут folketingimингаанниит таамааммат пингааруутеқарпор соорлу инатсисартумини аама группеқатаасарнеқ уагут аама пеқатааффигисартаарпут кисианни аама партисуугалуарпаллуунниит соорлу налераагалуарпат демократиугалуарпат аллаагалуарпаллуунниит сулеқатигиттарниссанаалаккерсуисунут писсутигалуу тасса таакку нунарпусиннерлуу синниисут таакку қулангииннарлуит аалиангииннер писиннаангиммат илаатигут арма такорерникууарпут соорлу таамаасериа тассами folketingimингаанниит арма илаатигут аалиангииннерит наалаккерсуисун апууккаангамик итигартиннеқартарпут таамааммат сулеқатигиссутигерусуккалуарлугит оқаатигииннарниарпаа тассатулли аалиангиигиннарниарнинга қулангииллунга аапеқуяна туллианит демократит илисси анингаасат қана уярторниарписик пингааруутеқарп илаатигу эққартораангатси анингаасалиисоқарсиматиллуу сумут сиунертамуллу атууттуссанут наккарпат атууппат такореерпарпумаам Grønlands udvalg тасса folketingim илаасортат массакку апеққусерсерпаамаа қансулиниут тааккуа 80 миллион эққортум атуутумул атернеқарнера таа уа folketingim исерут аам қулаккеерусуппарпут калаали иллуи Danmarkimiitut aningaasat eqqortum atuuttussamul atorneqartar tassam ilaatiusiunertarigaluarami sangiinerusun aami illersuinikkut suliaqartissat kisian qulakkeerusupparput inui pisinnaat staffin suliaqartin aam annertooriussuam qaamarsaannerit
qallanunaan pisariaqartit taamaaliornikkul aam ukua tavam uku ikiortariaqavissut qanu iliorneqassappat misisuifiineqaqqaasappa ningaasitiu qanu toqqaanarnerusumik ikiorneqarnermik tuss naami qurakkeerneqartariaqarp ernertumik kommuninut aningaas taakkua ilineqarpata sapingisamik opsuyne tassa ujartorlugit ikiorneqarnissaa qurakkeerneqartariaqarpu aama inatsi ukua kommuninaalakkersorsinnaangilasi qanasilieriuseqarnissaa kisianni folketingimu oqaasingortissinnaavarbut pisariaqarluinnartu ilaatiu aamnaalakkersuinikkut folketingimut ilaasorta danski ministeriaqarfi suleqatigiiner takoreerparpu qulaajaatitsinerit ingerlanneqarsinnaasut isumaqatigiisuteqaraani ajornartorsi uma annertutigimmat pisariaqarluinnarpoq taamaam aam ui demokraatini isumaqarpugut pisariaqat aam qulequtta taammaatut qulaajaqqissaarneqassas ikioqatiginikkult taan kivinneqartaajaqartit innuttaasum pineqarput nunatsinni aallarsimasit iniinern pitsaanerusum ujartuillit kisiannilu ajoraluartimi akorneqanngitsoortarlit taan aaqissavarput quyanaq massakkut atassumut saasaagut arnanguaq ilissi aningaasaqana ujartorniarpisigit uangut anginiangaarpis aamsiunertaaqarput finanslovimi kalaasnunarput salliinneqarneruutsuangitsasa sutingi tamatingit nalingiinnersum iniisariaqarnerput uumat aamma saqqimmiitsap takitippaa iniinianqiviaraanni initsaqarnqiviaraanni isimainnik ikerserneqartarner peqqinnittaqarfi sutingi tamatingit oqinnersum iniineqarusullut nuuttarput taava maani aamma iniiniarne oqinneritilertariaqarparput аалларнитсамут нууннитсаму қимаанитсаму периарфитсиинаверсаатсиингут писиннаасартамаат таамааммат финанслоуими калаалнунаат аннертинериоруутсуам иниттисималертариақарпо илисимаараарпут танмакки уатсиннингаани эққаанеэқ анигаасатин периарфитсақарнеритсигис кися ассерсуутиллу 4 миллион эққарсаатигаани таават аллат анигаасалерсуутит эққарсаатигаан икиуинеранаамангиннами 80 million suungillat imaalittiaannungupput unaq kingavaatitsin aternerluusarn eqqarsaatigitsangaanni ikersiiniarneq ingerlaannungupput pisariaqartitang annertineruutsuk taamaammat aningaas pitsarsiarinsinnaasum tamaasa maan siumorlung oqaatingereernee qatsimu killeqatsasit pitsarsiarinsinnaasum tamaas pitsarsiariniatsavan quyanaq massakkut taava naleqaq ilisseqanu isimaqarpis siullermik oqaatigeqqattariaqarpara kinaasusseqarsinnaatilaanerput inatsisaava folketingimilu atuutineqarnissaa qulakkeerneqartariaqarpnaleqqamil folketingim iserutta qulakkiissavarput aningaassammi тассанилу анигаасат аторнеқартут илисимасақартунут аторнеқарнissaa qulakkiissavarput ассерсуутиалуумманта имаануал наммани каюмиссутсиминник калаалерпарпаруйориуссуу танмаркимииттут икиорпаат меэққан арсааринниттарнерит униоқутитсиллутик арсааринниттарнерит унитсинниарлугит укумми таава калаалеқатсиут ангерларсимаффеқангатсу инуниарнэрмик ajornartorsuutилlit таакуа эққарсаатигиссагитиқану илиортоқассава тассани илисимасаллут танмаркимииттут ассерсуутиалуу куфуускуули илисимасақарлуартууппут тассанилу намминеқ оqaатсигут аторлугит инориаасертинник илисимасаллит сулеқатигаллугит инуниарнэрмиккут суут писариақартиннераат ааллаавигаллугит анигаасилисоқарниссаассулиссутигиссаварпут қуянақ массаккут тассулеқатигиситсисут илисси қану илиортоқарнissaa анигаас эққарсаатигиллуу қаноқ амерланерусуник икиорсиинассамут уяртуиссавис. Det er jo vigtigt, at der bliver lavet nogle initiativer, som Gister også pegede på. For eksempel, at Menta Emanuel er kommet med en række anbefalinger, som er lige til at gå til for sårbare borgere i Danmark, som kommer fra Grønland. Noget helt andet er, at de hjemløse bør opsøges i gadeteams. Det bør også være sådan, nu gentager jeg det, at vi har et modtagerapparat dernede, hvor der er nogle vejledninger og sådan noget. Det kan vel heller ikke være så svært at etablere en telefonlinje, hvor man netop kan ringe ind og få rådgivning omkring, hvad grønlandske udsatte skal gøre. Vi har alle sammen set de forskellige dokumentarer, der er lavet om grønlandske hjemløse i Danmark, og det er hjerteskærende skæbner, og jeg siger det igen, de bliver diskrimineret i langt højere grad, end hvad vi overhovedet kan acceptere. Så der er et kæmpe arbejde med at lave oplysningsarbejde i Danmark om grønlændere og om hjemløse grønlændere. Og så er der også et kæmpe arbejde herhjemme.
Det giver sig selv. De 80 millioner, der er afsat, er jo ikke blevet brugt til det, som de var øremærket til. De er ikke gået direkte til de sociale indsatser, som der skulle have været. Desværre. Så derfor vil vi blive ved med at se en social fraflytning, og derfor vil det blive ved med at være et tema i Folketinget. Det er klart, at vi er nødt til at have gadeteams. Vi er nødt til at have en telefon, hvor man kan ringe til og få rådgivning om, hvad man gør med borgere. Vi er nødt til at have dobbeltsprogede medarbejdere i et modtageteam omkring den her rådgivnings... Jamen, det kan være en linje, eller det kan være en enhed, som I får dernede. Fordi sådan er virkeligheden bare. Der er så mange mennesker, der bliver fanget imellem to stole, som lever på gaden, og som ikke kan finde ud af at få et personnummer, eller MitID, eller som forskeren pegede på, kan være med i det her papirløse Danmark. Og det er enormt vigtigt, at de får hjælp til det. Der er jo også folkepensionister osv., der har brug for hjælp. Det er måske lidt mindre akut. Men hvordan vil du finde penge til dem? Jamen ved at forhandle i finansloven selvfølgelig i Folketinget. Det har folketingsmedlemmerne jo ret til. Hvordan vil du penge til? Hvordan vil du bevise, at der faktisk er sådan nogle vilkår i Danmark? Der er lavet talrige undersøgelser og rapporter og sådan noget. Der er ikke nogen grund til at lave flere undersøgelser og rapporter. Det vi skal gøre i stedet for, det er at forsøge på at lave nogle målrettede indsatser, som faktisk virker. Så skal vi evaluere på dem, og så finde ud af, om de virker sådan, som det skal. Det er lige til at gå til, at det er nogle lavt hængende frugter, synes vi. Tak skal du have. Og så er det til Inuit Ataqatigiit. Hvad skal der ske? Jeg blev valgt som Grønlands frie stemme i 2015, og vi har været med til at skabe historisk gode resultater på vegne af Grønland. I forrige valgperiode, der var det 3 milliarder kroner, som kom til Grønland. I den her valgperiode, der har det været 3,2 milliarder kroner. Helt konkret i socialforhandlingerne, der kommer lige om lidt efter et valg, så vil jeg sikre 50 millioner kroner til indsatsen for børn og unge. Den bliver forbedret, fordi ja, der har været nogle udfordringer med det. Vi vil gerne have det ud til kommunerne, vi vil gerne sikre børnerejsehold, vi vil gerne sikre penge til børnehuse rundt omkring. Det har vi allerede fået nogle penge til. Det vil vi gerne have endnu flere steder. Men hvor meget skal der arbejde til for at finde flere penge og flere oplysninger ud, både til Folketinget og så til dem, der bor i Danmark? Altså, jeg ved jo, hvordan man gør det. Jeg har jo gjort det i 7 år, og man kan sige, at på den ene side, så er man nødt til at være enormt utålmodig og slå i bordet, og på den anden side, så er man også nødt til at være tålmodig. Fordi nogle gange i politik, så tager det tid, men man er nødt til at bide sig fast og være meget vedholdende. Jeg har siddet i 7 år i Folketinget. Jeg har rigtig meget erfaring. Jeg har et kæmpestort netværk, så jeg ved, hvordan jeg skal gøre det. Og det er et rugbrødsarbejde. Og det er en kunst, som man skal forfine, og som jeg mestrer til perfektion i al beskedenhed. Det at være med til at sikre, at man på tværs af partierne kan samarbejde, kan ringe rundt til folk. Jeg har været med til selv i forhandlinger, hvor jeg ikke sidder med, og sikre nogle resultater til gavn for Grønland. Tak skal du have. Der var masser godt. Kadaalit Danmarkimi hinuniarnermikut ajornartorsiutillit pitsaanерусумик атаатимоорусумик суллинеқарнissaat саммереератсигу алламут саасаагут тасса kadaalit meeqattalmarki mi angiоqqaaminnit арсаагаасарнерannут саасаагут тассами вивип налунааруссиаани ерсерпоq kadaalit meeqartaat tanskinit angерларсимаффиуп аватаанут иниссинеқартартут амерланерусут 39-ник укиулик ааю Markusen Danmarkimut илақуттанилу нуупут ернерат иннарлуутеқармат ааюп оқаасиинааперторлугит нунатсинни икиорсернеқарниартаралуар икиорсернеқарниарсарисаралуарпут кигунеқангитсумилли таманналу Danmarkimut нуусутигаат питсаанерусумик икиорсернеқарниссақ наатерсуутигалугу Danmarkimut нуукамик коммуунерисамут саафигинниппут икиоққунермик саафигиннернеқ арсаагаанермик кигунеқарпоқ атагу ааю Markusen тусаақарфигилаариартигу тамаанга олпоримунуппугут инитаарпугут саафигинниппунга specialgruppe socialrådgiverrettarpunga frivillig anbringelsesmitarbejde nasuiaanerminni sorlu ajornangittungua biomasleruma afløsersinnaanginga atsiornerataamaatillungu angerlarteqqeriuannaallungu meaqarfingalu taamatut nasuiaaneqarpu sunaffa hangerlarteqqikkusuleratsingut sunaffa аққутиссарпуссулиангинерuyuus такинерuyuusoq аллаллуаққусаангассат оқалуттуарнератуут ингита атуисуунасоралунга мисиссорлунга қуукка негативиннаави уллутиллу
Tässä ajo misissonnaqartarnera arsaagaaneralu ilaatiuttusarfieqqammerparput atassut ilissi isummat pikiliutiinakkat qaangerneqassapata atorunnaarsinneqassapata immaqalun pitsaanerusum ingerlanneqalassapata qano iliortoqassava soornami siullat oqaatigeqqartariaqarpara taanna eqqaaringaarsiuliani nuuttarneq ila isimaqarlin pitsaanerisum atingaqalitsalluni pinaversaartittutsarap una ini meeqqami innarliitilim tungavo nunatsinni pikkeriffiingisatta ilangivaat peqqitingaliungu atsersiitialiungu taarnip nakersaa ilaatigim pisariaqartarpoq meeqqani ingam ersingitsim innarliitilinnut nalilersuunitsamut aamal taarnipitsaan ilisimasallit maani pingisam aterluarnerisariaqakkangut iluum aterneqanginner peqqitingalingit isimaqarteqalertarmat tanmakkima atingaaritsaarneritsallut uan qineqqisaarnam oqariartertoqarpoq taarnipitsaan ilisimasalinnik sullinneqartariaqart maangaanneersinik sullitseqalertariaqart uang taarnipitsaan ilisimasall maani pisariaqartippagut taakkuukua maani pisariaqartinnikuungamingit aallarnikuuso taamaam eqqimaffigisariaqarparput sunaan peqqitialiun nuuttoqartarta taakkul pinaversaartilli maani aamma kalaaliinert pillugu meeqqamin arsaarneqatsanngillat taavami folketingimi taaffingittooqqut suliniiteqaqataaffingalugu pisinnaanertamaat kalaaliinert pillugu arsaangaasarsimappat taavattas folketingimissutiterussi folketingimut iserussi Danmarkim pissutsit qano iliuseqarfigissavissigit Danmarkim taamat ineriaaseq ila taamatut isimman pingiliittaqaannarneq isimaaqua soorlu mentor Immanuellikkit suliniarfiinga kusanertoruutsorm tapersersingatsaaput nunatsinningaanneersinik nunatsinni politikkik suliaqartini annertiim tapersersingatsaap saqqimmertaqattaarput annerisumik suli maangaanni politikkeritsinnik saqqimmerteqangila oqarluna ikiilerpatsingi maangaanni torra sulinersi taavattassamassakkut inuit ataqatsigit ilissi isummat pikiliutiinakkat eqqarsaatigalugat qano iliuseqartoqarsinnaasorivisiu. Der er 3 ting, der skal til, og det er socialforhandlingerne, vi skal finde pengene en gang til. Det er et grønlandsk rejsehold, hvor vi har Grønlands psykolog, Grønlands socialrådgiver, som rejser rundt og hjælper de forskellige danske kommuner med, at man sikrer, at de her test, at de skal selvfølgelig være tilpasset den sprog og det kultur, som man har, og man kommer med fra Grønland. Og så vil jeg sige, at det sidste, det er, at der skal altid være tolkning. Det står i loven i dag, at der skal være tolkning. Også at du skal oversætte de forskellige afgørelser, der er fra kommunen. Og sådan er det ikke i dag. Nej, så det er et kæmpe retssikkerhedsproblem, at det ikke findes i dag. Jeg har lige et spørgsmål, fordi vi mangler rent faktisk psykologer, grønlandsksprogede psykologer her i landet. Så hvordan skal hvem skal så ansættes i Danmark? Men der er grønlændere, som er fagligt dygtige, og der er grønlandske socialrådgivere, der lever i Danmark. Det er der. Og der findes også grønlandske psykologer rundt omkring. Så selvfølgelig kan det godt lade sig gøre. Og der er jo 98 kommuner. Det er jo rigtig, rigtig mange kommuner i forhold til her hjemme i Grønland. Kan de rejsehold nå at rejse så meget, at de ligesom får ordnet i sagerne? Vi skal også have snakket med kommunerne, med KL først og fremmest. Men noget, der er ret interessant, det er i Aalborg Kommune, der har rådmanden sammen med mig besluttet, at der skal være en tænketank i forhold til grønlændere i Aalborg. Og vi er nødt til at nytænke, vi er nødt til at snakke lidt mere om, hvad er det for nogle ting, der er brug for? Er det velkomstpakker for dem, der kommer? Er det nogle særlige tests, der skal være, som man fra Socialstyrelsen ligesom laver nogle vejledninger til, ud til kommunerne? På den måde, der kan man være med til at give nogle redskaber til kommunerne, sådan så de kommer til at stå langt stærkere. Ja. Så rejseholdet skal sådan set føre et tilsyn med de sager. De skal være med til at lave stikprøver. Det har jeg allerede opfordret regeringen til at gøre. Ja, et demokrati edisqanu misum rejsehollimik tässä angadasartungi pilersitsinniarput edisqanu isumararpis. Tan soornammassakkorluin oqaatigisinnaangila isumassartialaas imalun isumassatialaangit pissutiarpiarlu isumaqaratta imma ukiu arfinmarlu folketingim isersimaneq sulisimaneq tappingertitsisimauq taamati oqaatigeqqaartariaqarpaa pissutiarpiarlu unannu taanginnami aaju kisimiingila ukiorpassui taanaasuarutiineqartarsimas paasivarput tassuunatiu siumu folketingim ilaasortaatitaan quyasariaqarpunga ismaqaram pingaarutilit ruyussuarmik mentor Immanuel peqataatinneqarluni viivi rapportimaam oqaasqartinneqarsimammat
qaamatillu taakkua ingerlasimaput upernaarsaqqummersinneqarma una nalunaarusiaq iliuseqartoqarnanilu aam folketingimiit qisuariartoqangiivippoq uau inatsartuni qisuariartussaat nata kisianni uau aaliangerpu demokraatini taamaattoqarsinnaangitsoq inatsartunut aaliangiifiisassat siunnersuutim taamaam sanavunga naalakkersuis peqqussalluut danske oqartussaafiisaafigissagaa ukua angajoqqaatut pisinnaasaminik misissuisarneri unitsittariaqartit minnerpaamil aam oqalutteqarnissam qulakkeerinninnissam siunertaqartim taamaatim oqartariaqarpunga naak atassooqaraluart politikkikut nunatsinni iliusqartoqanngikkaluartoq allaa kisussaaftigungimmassuk demokraatitiguat. Der er jo ja. Hun siger, at der er gået 7 år, og du er gået lidt i blind. At du er for meget i Folketinget, og du ligesom måske ikke kan se det udefra, hvad der faktisk sker. Hvad mener du om det? Altså, når jeg er i Grønland, så bliver jeg kritiseret for det. Når jeg er rundt i Danmark og besøger grønlændere i Danmark, så bliver jeg også kritiseret for det. Når man sidder og er den, der har været repræsentanten for Grønland og opnået historisk gode resultater, har lavet rigtig, rigtig mange tiltag, så er jeg nødt til at sige, den høring, som vi holdt i Folketinget, den tog jeg initiativ til som formand for Grønlandsudvalget, fordi jeg synes, det er vigtigt at drøfte det her. Vi har gjort en lang række ting. Jeg har også været opmærksom på de her ting igennem årene. I forrige valgperiode fik vi også afsat nogle forskellige indsatser på socialområdet. Så det passer jo sådan set ikke. Og jeg er nødt til at sige, indimellem, så er man nødt til at anbringe et barn, fordi det handler først og fremmest om barnets tarv. Det er ikke ensbetydende med, at 5% af alle grønlandske børn skal anbringes. Det er et meget højt tal, og det er vi nødt til at diskutere. Vi er også nødt til at sammenligne grønlandske børn herhjemme med grønlandske børn i Danmark. Og antallet af anbragte børn herhjemme er også højt. Men har du været for stille, selvom du måske har arbejdet? Nej, og jeg ved ikke hvad? Altså er der nogen, jeg har kæmpet for, så er det børn og unge, og det tror jeg alle ved. Både i Folketinget, men også herhjemme. Og de 80 millioner, det er i høj grad vores fortjeneste. Så jeg vil sige, at jeg kæmper først og fremmest for, hvad der foregår herhjemme. Dernæst så kæmper jeg i forhold til grønlændere i Danmark. Tak skal du have. Der er det Siumut edisi. Qanu isumaqarpis. Siullum eqqaarusuppa takusinnaakku suleqatigifissat amerlasut taamama ampingaaruteqarsoraa eqqaasassalluga suleqasigiffiisinnaasagут aamasuunersut naakpartiimik assiingittunik tasami isummagu assiingiffeqartaraluartut taamaamat quyanaq eqqumaffigineqernerullermat taamani qinigaaqammerlunga ingerlaanaq menta Emmanuel attaviigakku taava qaaqqunikuuakka siulittaasuugama taamani kalaalnaattungatillu ataatimiitsitaliamat qaaqqugakit tassani upperineqangimmata ilaatigut uagut aningaasaliisariaqarsimavugut siumup isumaqatiginninniaqernerup kingornaaq qulakkeerparput misissuutittisoqassasoq upperineqangimmata taamaasillun aatsaat suliaq ingerlavoq taamaasilluni siumup aallartippaa taanna politikkikut aam eqqumaffigineqalernissaa quyaffigurusuppakka aam taamaam toqqaannaq mentor Emmanuel likkut nammin piumassuserti aallaavigalu uparwaarneqartaraluarlutik upperineqanngikkaluarlutik taanna suliaq ingerlattaramikku massakku eqqartorpagu Danmarkip ajortuliai massa ilaasa ila Danmarkimo qartussaaffit utertinniarsarigaat uffa Danmarkip ukua massakkut suliassai akisussaafi eqqartoraluarigut isumaqarpunga aam eqqumaffigisariaqaripput uagut folketingimut qinigaasartut kikkugaluaruttaluunniit eqqumaffigisariaqaratsigu suumulluuni tungagaluarpat kalaallit naleqartitagu aallaavigaluit illersortuaanartariaqaratsigit Qoyana taava naderaq idissi isummat pigidiutiinakkat eqqarsaatigalugit qanu iliusqartoqarnissaa isumaqarpis siullermik oqaatigisariaqarpara kungaqarfu Danmark ukiuni 300 nunarput piginiguaa kisia ukiuni 300 ni nunatta inoriaaserput nunatsini inoriaaserp oqaatsivut kultuurerpullu ilisamassalluut periarfissarerpaat ullumanna tikillugu angunaqarnikuungil taanna isumaqarpoq Danmarkki imminnut sullilluni immin iluaqutsersorluni nunarput piginiarsarivaa taamaaliornikkut pisussaaffaqarpu inatsisitigut aaliangerneqarnikuuvor kinaassuseqarsinnaati taanerput Danmarkip taanna malingilaa Folketingimit nalera iserpat taanna angunaqarniskinaassuserput naqissuseqarnissaa sulissutigissavarbut тассанилу калаалли Danmarkimiittut atugarliortut qangaaniilli atugarliulerersut eqqortumik
суллинеқарнissaat кунгеқарфи Данмаркиу писуссааффигиsaa атуутилиссоо канорсунинниутиги кану агуниарсариссависсу тасса оқарерпунга ассерсуутигалуу менто Имануэл сулиа аннерториориориориссуармик кивитсиппут калаалли Данмаркимиитту пиллугит калаал иллуи алламми тааннаамақаатигисиннааваа калаалли иллуи ааққиссуусаанерат налилерсорнеқарқиттариақарпо миннерунгутсимиллу фолкитингимиит анингаасалерсорнеқарлутик ааққиссуусаанерат налиммассарнеруллу калааллинут эққарторнеқартариақартоқ taava Tilly. Hvad skal det ske med de fordomme, der er? Jamen først og fremmest så vil jeg sige, at jeg faktisk selv har været anbragt i Danmark. Så det er en sag, der berører mig enormt tæt. Jeg mistede mit grønlandske sprog, da jeg flyttede til Danmark, og senere da jeg blev anbragt. Og det har jeg ikke rigtig fået tilbage i en grad, så jeg kan debattere for eksempel på grønlandsk her. Så i den grad er det vigtigt, at vi sikrer kulturforståelse og sprogforståelse bliver fastholdt. Når man så siger, at en anbringelse er ok, ja, men det betyder jo stadigvæk, at forældrene har rettigheder. Vi læser i en sag i Mentor Emanuel om, at der er nogle forældre, der er nødt til at ringe i juletiden og synge grønlandske sange til deres børn, selvom der er mulighed for overvåget tilsyn. Altså, det er jo ikke i orden, og selvfølgelig skal vi have et råd og et nævn, som kan gøre det her. Det er blandt andet noget, som rigsfællesskabet kan tage op, men man kan også kæmpe på den danske finanslov for at få afsat nogle penge til sådan noget som Mentor Emanuel og deres arbejde. Så vil jeg lige tilføje, at der er jo lavet en undersøgelse af vilkårene. Altså, vi skal ikke lave flere undersøgelser. Nu skal vi finde nogle løsninger, og der bliver faktisk peget på nogle ret konkrete ting fra for eksempel Mentor Emanuel og også de familier, som vi kender til dernede. Det er korrekt, at der er nogen, der bliver anbragt helt uden grund eller på grund af kulturelle misforståelser. De der tests, som der bliver lavet, er baseret på skandinavisk tankegang. Og selvom jeg er halvt dansk og halvt grønlandsk, så kan jeg sige, at der er meget stor kulturforskel, og der er også meget stor sprogforskel. Og det kan man ikke gøre ved hjælp af en tolk. Så de ting, som er sproglig forståelse, der er man nødt til at have en anden tilgang. Enten lave en fra Danmark af, eller også så er man simpelthen nødt til at stryge de tests, som der blev sagt. Når det så er sagt, så vil jeg også sige, det er enormt vigtigt, at vi ikke bruger de her menneskers skæbne til, at der bliver en hel masse splittelse om det her. Jeg tror ikke, der er nogen, der er uenige i noget af det. Det her det er bare flere facetter af det samme. Og jeg synes lidt, vi får den der gigantkamp, som vi hele tiden får imellem Siumut og IA, fordi det typisk er dem, der bliver valgt ind. Vi håber den her gang, at der bliver valgt nogen ind med flere løsninger og med noget nytænkning. Og det er det, som vi håber, vi står for. Tak skal I have. Og tässä massak aama Mentor Emanuel oqariartuutiini kuuat naadakkersuisut sakkortunerusumik oqaasaqarnissaat naadakkersuisut nipaapallaartut Mentor Emanuel ilaatut oqariartuutiini kuuat Folketingemut iserussi atassut ilisseqanu iliorlusi naadakkersuisut suleqatigiserissavissik Ja siullamme uparawaqqaalaarusuppuumaan minutserparpatsu aterpangut nunatsinni ngaanniit aallartitatsatu Danmarkimi sulerusullut satsarnikuulluta maani iniineq eqqartingilor maaniittinikkui qanersullinniarit taan pingaarnerpaajusutaasit isiingalorpaa maaniit qinersisitsaaringatsi aamma namminerta Danmarkim nuk niaraangamik inuunatin ajerpaat taakku ineriaasaat taakku suleriaasaa malillu sullinneqartutsaallut eqqarterneqangit uanitsikkoorsinnaasaa tatsaavoq oqaatsit adernertersiitiineqartoruutsuusarmuta Danmarkim nuukkaangamik taakkua oqariartiit Mentor Emanuelik oqariartiitaa oqaatsit adernertersiitaaner pillung paatseeqatinginner pillungit arsaarinninner ilaatin pisarti taa uangut pikkerfiisariaqarparput oqaatsinik ilinniartitsinitsa nunan allaningaanni Danmarkimmunuuttut pingitsaat qallunaat ilinniartinneqartutsaappu imma aamtaanna kalaal Danmarkimnuuttartin ilooqitaasinnaasu qanu ilillusinaalakkersuisunut suleqatigis annertunerusu ujartorniarpissu soonam naalakkersuisin suleqatingiinneq attavingin pisutsaavoq nunarpusinnerlugu aallartitaasimmangaan parti apeqqitaangilaq anginianga apeqqitaasutsaa taava naleraq ilisseqanu ilillusi Folketingemut iserussi naalakkersuisunut annertunerusumik suleqatiqarniarpis siullertut oqaatigisariaqarpara Folketingimi ilaasortaagutta qanimut suleqatis kiisassagu tassaappu initsisartut nunitsinni
Naalakkersuisu Danmarkimi naalakkersuisullunanitsinniittut taakku immin suleqatigittussaaput. Taamaattumik inatsartunu suleqatigut aqutigalugut naalakkersuisut oqaasaqarnissaanik inassuteqarsinnaapput. Inuit Ataqatigiit. Mentor Emanuel siger blandt andet, at naalakkersuisut er alt for stille i forhold til problemerne. Hvordan vil I samarbejde med naalakkersuisut, hvis du kommer ind igen i Folketinget? Jamen jeg vil sige, Mentor Emanuel, som alle har sagt her også, de har lavet et rigtig godt stykke arbejde. Mabi har også lavet et rigtig godt stykke arbejde. De her frivillige foreninger, de er i den grad med til at sætte det her på dagsordenen, så det er rigtig godt. Jeg tror, at når naalakkersuisut mødes med borgmestrene, der skal man sidde med de 2 grønlandske folketingsmedlemmer i politisk koordinationsgruppe, fordi det er der, hvor man kan drøfte de ting, der går på tværs af landene. Så tror jeg også, man er nødt til at etablere et Grønlandsråd, fordi vi mødes en gang om året i Folketingets Grønlandsudvalg med statsministeren. Jeg tror, vi er nødt til at brede det ud, så det er statsministeren, det er udenrigsministeren, det er forsvars- og socialministeren som minimum, og måske også transportministeren. Hvis man mødes 3-4 gange om året, så kan vi både med de her grænsehindringer, som jeg har fået på en liste over i Udenrigsministeriet, være med til at presse på, men også i forhold til grønlændere i Danmark. Ja, tak skal du have. Demokraatit idisiqano naalakkersuisun suleqatigi. Demokraatmassakut partiitut illuatungiliuttut inissisimaanaan inatsisartun takusinnaavarput pisaajaqartineqartar tassaas aam illuatungiliuttuusinnaaneq tassam naalakkersuinikku inatsartut tigullu sulineq amerlanerussuteqarpallaam kisim aallaaveqartim ilaanikki tappingerfigineqarsinnaa sarasuliassarpassut taamaam ukua qineqqusaarutitsin aqqanamarluussun tassan allassimaap naqitangorlu ersaaqissaartimik inatsisartununatsinniitsut folketingim inatsisartui aama suleqatiginerusariaqarpaa qanimut ukua suliassaqarfi annertoreeqisut pituttugaasum taamaalillut suleqatigiinnissaa taanal ua maqaasinikuuara sulilu maqaasillu aam inatsartun sulininni taamaatimu una pisoq naalakkersuinik isummerfigeqqullu tassam qaamaterpassuinni paarsaarsimapput oqarlutillu danske oqartussaafianniimmat tamanna akuleruffiginniarnau kisiannit nunatsinningaanniit meeqarpassui inuussuttul ilaqutariil pineqarmata isumaqarsmagu pingaaruteqartoriussus demokraatiniit aama maangaani amerlanerussuteqartimik tunuliaqutserneqarluartimik nipi ersarissoq Danmarkim oqariartuutigineqassat taanalu qulakkeerparput oktober 25-ani siunnersuutaan qaqittussaava taamaalillit naalakkersuisut isummertussaapu uunga qoyanaq siumut edisse siullermik nuannaarutigara isumassarsiagut aama ingerlaqqissimamma taappartiit ilaannut uagummi siullerpaagallu ta siunnersuutiginikuuatsigu folketingimit immikkut siunnersuisoqassasoq siunnersuisoqarfeqassasoq nunatsinningaanniit soorlu taakku 80 millioner am taakkarterneqallattaaginnaavitut tassani erseqqikkami uani ampingaaruteqartoruissuaq inatsisartut partiilersuunnatik tamakkiusumik isumaqatigiissutigimmagу ingerlateqqinneqarlunilu suliaq taava uagut folketingimi qinigaasut suliassarisimavarput isumaqatigininniarninni issiaqataagaangatta tusarnaaqataagaangatta ukutungujornerumaat partiit uparuaagaangamik oqarlutik kalaallit nunaannut sipaarniarniarsarisa uku aningaasatu danskinut atorusunneruagut taa uagu oqarsinnaasarluta naamik taamaattoqangilaq uagut kalaallit piumasaat inatsisartut tamakkiisum partiilersuungittum piumasaat taanna pakkersimaanginni tassami pakkersimaarfigaluut sulissutigalu tautassa annertunerusum naalakkersuisun suleqatiqarnissarsu suli ujartussavarsi una naalakkersuisun eqqartornermassakkut aallartimmat folketingimut pissutsit eqqartortussaagaluarigut naalakkersuisun taakku immikkut uau qulangiinnarluit aaliangiiffiisinnaanginnatsigut folketingimu qinigaagut kisian soorunami uagut folketingim ilaasortatut nammineq aaliangersinnaavarput qanor suleqatiqarusuttarnerlu tataamaamat amsiumumiit suleqatigisarnikooqaagut naalakkersuisut qanorluun partieqaraluarpata oqaloqatigiumalluit naaperiaqatigiumalluit arlaleriaq assammik isaasisarluni soorlu aamma isertuuttunik ataatimiinnermi peqataasinnaagangatta qulakkeernikuuarput aamma assinganik paasissutissat ingerlateqqissinnaarlu ilaatigut aamma tassani inatsisartut pingaaruteqarsoraa ilangussallugu pissutigalu aamma nunanut allanut tungasuni soorlu ataatimiitsitaliami aamma kalaallit folketingimingaannersut qaaqqusaasinnaarput aamma tassan assam isaasserusuppunga inatsisartuni issiasoqarpat taanna aamma atorsinnaagatsigu suleqatigiinneq piumaneqar qoyanaq massakut tastiili hvordan vil I samarbejde bedre med naalakkersuisut?
Altså nu er det ikke for at være hård, men jeg vil bare konstatere, at samarbejdet mellem den danske regering og naalakkersuisut historisk har været i bedste fald svingende, i værste fald ikke eksisterende. Så jeg vil sige, spørgsmålet er, om man kan samarbejde bedre eller værre, hvis man sidder som folketingsmedlem og repræsenterer et parti, der sidder i naalakkersuisut eller i Inatsisartut for den sags skyld. Jeg har personligt været med til en del møder i udvalg, hvor der kom en masse udvalg fra Danmark og var meget interesseret i, hvordan de kunne hjælpe og hvordan de grønlandske forhold var. Og så mødte der måske 3 Inatsisartut-medlemmer om, eller noget i den stil. Det synes jeg taler sit eget tydelige sprog. Så der, hvor vi skal gøre en indsats, jamen vi kan jo ikke sikre det, og det kan de grønlandske folketingsmedlemmer, der er de store partier faktisk heller ikke. Vi synes, det er vigtigt, at der kommer en fri og uafhængig stemme, som kan pege på, det er de her forhold i Folketinget, vi kan ændre på, det er de her forhold, vi gerne vil have naalakkersuisut ændre på, uden at blive straffet internt. Vi har jo set divergerende meninger fra nogle af de andre partier, som bliver straffet i den brede befolkning, og derfor synes vi, der skal være en fri stemme, som kun agerer i Folketinget for rigsfællesskab og for samarbejde. Tak skal du have. Massakkut tässä meeqat angerlarsimafiup abataanut inissinneqartartut sammereerattigut maana peqqinnisseqarfimmut tungasunut saasaagut peqqinnisseqarfimmut ukiumut 1,5 milliard koronit atorneqartartut aningaasanut inatsimmi allassimavoq aningaasartuutit nunanut allanut sanilliulluit ikinnerusut aningaasaqarnerpillugu siunersuisooqatigit oqariartuutiinikuaat наппарсимасут пиффиссаагаллартиллугу илуамик мисиссорнеқартангиннерат меэқат амерлуттут илуамик нунатсинни катсорсарнеқарсинаангиннерат накорсаник пеққиссаасуниллу амигаатеқарнеқ илаатсиут ajornartorsiutaasut оқаатиинеқарсинаавоқ крафтимиллу налаатеқарсимасоқ наяси Pedersen тусаеқарфииссаарпут ная qiterluttarnini pillugu nakorsiartuartarsimaгаluarpoq aatsaалlu peruluttut inaanut innartitaagami iluamik misissorneqalerpoq paasineqarlunilu kraftimik nappaateqartoq Danmarkimi katsorsartereernermik kingorna paassinneqarpoq nappaataa katsorsarneqarsinnaajunnaarsimasoq katsorsarneqarsinnaajunnaarnera pillugu Danmarkimi misileraamik misiliummik katsorsarneqarsinnaagaluarpoq misiteraamillu katsorsarneqarnera nunatsinniit akilerneqarsinnaangilaq atagu naya si Pedersen tusaaqarfigilaariartigu suneqarsinnaangilanga unitsinneqarnikuupput qaneruna katsorsartinnik maani peqqinnisaqarfik akiliisinnaangimmat face itsimi taasangaat taanna akilertangilaat qangalit taan paasigo sunatamam unippa ta sunatullinguupa sumapiaraersassavasmassakku maanna ilaqitaariulluta smertebehandlingim taasangaat taanna tullingiiteqqav taa toqum piaars ilaqitaariulluta qaneruna taamatut innersiinneqarpum riishospitaali kisianni paasivarput saanami tamikku ingerlanneqar tangit pingingikkaat takkua qanmisiisimanarpa tassuun kallallu misiisimanarpa iperangaalluni sutin tamati taamakkami ita suminginnagaavunga taa oqima ila paasillungu toqum piaarsertariaqarlu tassa naaphed si Pedersen tusaaqarfiiqqammerparput nataatai hilaqutaalu imaanaangillat isumaginninnerup tungaatiut nunarput Danmarkimut ikiorneqarnikuuaq 80 millionit eqqarsaatigalugit siumut piffissangorpa nunatsinni peqqinnisseqarfik eqqarsaatigalugu annertunerusumik Danmarkimiit ikiorserneqarnissaa siullermik qaarusupparamiserratigineqarsinnaangimmat арлаати оернарторсуутеқараангаtta системит синнинунатсинни ааққиннеқартариақармат миннерунгитсумик пеққинниссақарфиппут аама апорфеқартоқ эққумаффигинерусариақариппут тассангаанниит аама эққаасариақарпара ернумаатеқарсинаагама
иммиккут Danmarkimut оқартуссааффик нассиуннеқаққиссаппат илумут питсангуссанерсо сиорнатигумми такуникууарпут соо оқартуссааффигилерникуунериппу таанна илаати оқартуссааффигилерпарпут аама ингерланерлуммат спиралскандаалеқартитсисоқартармат аллаами ила такууннарутсигу массаккут аама эққартоққаммиккагут исумагинниннэрму тунгасут ималуунниит меэққаник арсааринниннэрму тунгасут массаккут аама тусагассиутиккооққаммерпо Danmarkими анингаасақарниккут ajornartorsiuterarlut peqqinnisaqarfikkut ajornartorsiortut taava tassum killissagaluarutta oqartussaaffik Danmarkimu utertuugaluarpat aningaasallu taakku aaliangerneqartariaqarpata siornatigu takureerparput kina salliunneqarsanersoq massakku takusarpagut kalaaleqatigut ajorsartunngortinneqartartut peqqinnisaqarfik inatsisartun eqqartortariaqarpoq ulluni makkunani inatsisartuni ataatsimiittoqarpoq taavalu inatsisartuni aama issiasoqarluni aama qineqqusaaqatitsinnik taamaamat pingaaruteqarpoq taanna aama eqqartorneqarnissaa oqartussaaffeqataasunik soorlu takuunnarutsigu suleqatiginnittarpuut aama islanimut aama misileraatinik ilaatigut aama eqqartuisoqarpoq misileraatinik aama tusartareerpugut Tysklandimut allanullu periarfissanik ujartuisoqartartoq soor nunarsuarmi akisunerpaamut aama nakorsaanik akisunerpaanik uagut nunatta akilertagaanik taamaasisariaqarpuut uffa periarfissanik nutaanik ammaassuissisariaqarluta Edis Folketinget må iserussi qanorsulissutiissavisiuk peqqinnisaqarfipu maani nunatsini pitsangorsorneqarnissaa soorluoqarnittuut Folketingimiingikkaluartor taanna oqartussaaffik ilaatigut aama suliaqarnikuuvuut aningaasaliinnikuuvuut peqqinnisaqarfik aama suleqatigalugu naalakkersuisoq peqqinnisaqarfik Danmarkimiittoq immikkut aama aningaasalerluu soor fysioterapeutim immikkut suliaqartoqarsinnaanera taamaammat oqaatiginiingilara suliaqarsinnaangittuut suleqatiginnikkut taamaakkaluartoq ernumagisinnaavari ujartuissangikkut taperiarfissanik nunarsuarmiuqatitsinnik aama Folketingimingaanniit qulaasilluta aaliangiisalissaguta taamaam kaammattorusuppakka qineqqusaaqatikkaam inatsisartuni issiasut aqau aam inatsisartun ataatsimiittoqartussaawo inatsisartuni oqartussaaffiuvoq qaatamakkiisumik aama eqqartorneqartariaqalerpoq Edissin Folketingimi isumaqarpisi Danmarkki nunatsinut ikiuinerusariaqartoq ernumagivara tassunga killissagaluarutta Danmarkki aaliangiisariaqalerpat soorlu takoreeriut ila massakkut eqqartortussaagaluakkagut aama oqartussaafigineqartu Danmarkimiit qanusumiginnagaatiginersut аллаат иммиккоортиннеқартарпут акиссарсиатигут аллаат массаккут эққартууссивинни аама корона кингорна qanu utaqqatigippat inuit eqqartuussivikkoortinnissamminnut taakkuukua eqqartortariaqarigут ajorput Danmarkip oqartussaafigisai isumaqarpuut siumumingaanniit uagut nunatsinningaanniit iliuseqartariaqartugut qoyanaq taava atassut ilissi Danmarkimut peqqinnisseqarfiput Danmarkimut userteqqinneqarnissaa ujartorusupparsi sooruna атаин такитиннеқартип пеққитаассути аттертеққарун атсит пиккинартеққарунга таамааюитсиивунга кисианни мераақатигиникуусаа тааматсаққиммертеқ унапиффитсааққауангут намминерпартиитсин сукатаарлита наадагааллимутертинниарсарилерутторфиани оқаратта инип ининера sunitaman pingaarnerpaarpai nayattакитиппа ангаэққааққарпо қаннеэт меэраатиу таамат инитситтеқ меэрангооқарлинили қанерсаккерто тамаккууку унитсинниарлинги паасиаарнеқарн аерпут атертулунгаармата аттерситингиннарлугу ортаунаа миллионинут наатсорсуутингинеқарпо наппарсмеэқарфи нунатсиннит ааққитсортариаанера 1,5 milliard атертаареерпагут qaavatiin taak pisariaqartippagu taaksaniatingit pisariaqartippagu taarninakерса sorpatsu pisariaqartippagu aningaasa pillungu innina pillitigisariaqangila arnanguaq kisia aam Danmarkimi nakorsassaadeqipput aama peqqinnisseqarfik pitsaanerpaam ingerlangilaq qanu ilillusi isumaqarassi nunatsinni peqqinnisseqarfik pitsaanerulissassoq Danmarkimut akisussaafi uterteqqinneqarpat
tiullat misitsuungaatiarnikuun initsimaffeq pillungu oqaariartattoqam Danmarkim sulisitsaaleqiseqartaap namminneq nalilersuariaasat malillu atsersiitiginnarlugu taarni nakersai arfin pingasit maani pisariaqartikkaluoringut nakersaaneqarfi oqariartiitinga Danmarkimmittuut sullinneqatsangitta taamaam tatsiinaannertigillin takisinnaawарпут taakkua sullitinermin nalilersuariaasaa qani annertitingis nakersa privatpraktiserende Danmarkimi sullita akkuaqatigisillu 1600 juusarput nakersmaan 50 taakkunan iluun specialisteqartarluni taakkua sullitatsaa akkuaqatigisillu 2600 juusar annertinerujoruitsuummaan ajerluinnarp initsimaf peqqitsaasit aamma pingaseriaammik maani sullitatсақарнерисарпу porterit amingaatigivangu aamma atertutsingit porter initsimanera ajat atsersiitiginnarlugu misitteqqammerpaa faalkip atertangaa uummat mut aallartitsistaasinnaas uung nunaqarfin soqangital pikkeratsaasеqarna ajertamakkununga ataaseq 9699 faalkip innersiistigisartanga nunaqarfi soqangit ukeerparparpatsi peqqinnitseqarfik akisittaaffiginikulluti tamakkusuneqarsimangit timitalerserneqarsimangitsit kisia isumaqarpi folketingim kisia isumaqarp Danmarkimi peqqinnisseqarfik tiguneqarpat tautamakku pitsangoruyussuassasut soorunami iloorsartiitsinitsat aammali namminneq nalimittut ila uung nalinginit ujarterparpu Danmarkimi utoqqatserpunga kisianni folketingim ilaasortat 177 allat kalaallinunaani pissutsit annertunerusum ilisiman ajorpaat peqqinnisseqarfill aam immaqa annertunerusum ilisimasaqarfiginagu taaqano isillusi iserussi peqqinnisseqarfillu Danmarkim uterteqqinneqassappat qanu isillusi folketingim ilaasortaqatissinnut paastitsiniarniartassagassi atsersiitiginnarlugu isimaanninnam oqartitsaafqartingimmiva nunatsinniippo periarfitsinneqarnikuun ikeerneqatsallut aningaasaliiffigineqatsallut peqqinnittaqarfik ajerluinnarpo takkavarpu taannaannaangit naapittamaan naqineqqisaarnam uani angalaninni inniu naapitak amerlanerpa tamam oqalittuatsaqarp taamaattinik erseqqis netsueritigisartaanna netsueritingeriingarput naalakkersuunik oqarput arteparput ilingerserpallaarpu tulluusimaarniaannarlita oqartitsaaffim tingimmiaqaqatta iniinern naleqartittarsinnaangilarpu tassa nunatsini inatsit naminersulivinnis aallaavigalugu peqqinnisseqarfik Danmarkimut uterteqqinneqarsinnaangila ilisimaarisuunnarparput aamma oqariartiitigisaalorparpu partiitsinningaannit arlalittingit peqqinnittaqarfip artersarp oqaasqartarput ia artersarpo maana aamma soorlu atsersiitiginnarlu peqqinnitzam naalakkersuusiinniko qininaafkingilleq qineqqisaatiqarpa oqariartiiteqarluni qivi aaku imaalersinnaung periarfitseqarnikuuvo pinginikuuat sunikuungillak taamaammaanna utaqqeqqitsinnaajunnaarnak uung oqariartiitingiva qoyanaq tautas demokraatinut annavangenheim peqqinnissaqqarfik eqqarsaatigalugu aama paragraf 37 naapertorlu apeqqutiqarnikuutit qanu isiortoqartariaqartoruna siullert isimaqarpun politikkikut peqqinnissaqqarfimmut аннерторюссуармик сумигиннаасоқарникуумат аам пакатсинарторюссууақ инуи атақатиги наалаккерсуиниккут амерланеруссутеқалермата пеққинниссақарф иммик политиккик уккатариниарнагу сулиассақарфин аллан илангутеққинникуумассу таамаалиллин сулиассақарф аннертореэққисоқ илуанил ааққиссугас анигаасарсиорниссал эққарсаатигали таамаалиллит сапангиннеқартоортарпут folketingimut сулиасса унаагу пингаарнерпааттут нунатсини оқартуссаафи таан акисуссааффиллу пигатсиги сутиу таматиуну китторсассагитсиу оқимаақатигиисуммил инериартортиссагитсиги нунан аллан сулеқатиссарсиорниссарп аваққуссиннаангиларпут
qalna nunaani tuusin tilikkuutaanik sulisussanik amigaatiqalerput allaat oqartalernikkuuput behandlingsgaranti tassa katsorsartinnissamut pisinnaatitaaftaan atorunnaarsinneqartariaqarpoq eqquutissinnaanginnamikku taamaam suliassaqarpuguai annertiim ismaqarpungal ukiu qulikkuutaani qangalili suliniuti aallartissimas ariaqaraluaripput nunan allan sulisussarsiortarneq ajornanginnerusumik danski oqartussaafiini inatsitiu aporfilersuisartut nunatsin sulisoqarniarnikkut sulisitsiniarnikkullu taakua aaqissorneqartariaqarput taakua aaqissorneqassapata taa ilissi folketingimi qanu iliussavisi piumasarissavappu inatsisi aporfiusartut piiarneqarluinnartariaqarput nunatsin suliartortarnissat qulakkeertariaqarparput peqqinnissaqarf ataawartumi sulisoqarnikkut ineriartortinneqarnissaa qulakkiisallu qallaa nunaanili suleqatiginnissinaanerpu uaniitariaqarpo sulisut pikkorissarnikku pisinnaatitaapeqarnissaat annertusartariaqarlu ima paasillugu ilinniartoqarfiit pikkorissaaviilu annerussumik nunatsinniit sulisut nunarpoqimangikkaluarlu pisinnaasatиу аннертусаавигинеқарнissaat илаатиу оқалуттуам уан тусааварпут писиннаасатиу амигаатеқарнерпут нунатсин пеққутааллуни аамтал қаллна нунаан катсорсартиккиартарнер сулиаратиттарнерил писарпут тааналу нунатсин оқартуссаавик тас аннертусассагитсиг писариақарлуиннарпу сулисорисагут массакаам аттатиинассагитсигит пиккориссарниккут илиниаққинниккуллу қаллна нунаан пеқатеқарлута кисиаам нунаан аллан пеқатеқарлута сулеқатигиинери илисиматусарникку қулаккеернеқарнissaа тан исумақар folketingimi таси иссиақатиссати таманна илисимаққиссаасагаат қану исиуссавит паасситсиниаасаллути уппернарсиссаллугу маан аттугарисат пеққинниссақарфим илунгерсунарту тиккуагас амерласооруйуссуупут оқалуттуасса имаанаангитса амерлаппут аама инатсиси апорфиусумассак илисимареерпарпут исумақарпунгалаам уанаммин системим сулиникууллунга пеққиссаасут илинниарсиманинни илисималлуиннаққиссаарик сутигунана аақиссугассақартугут инатсартунила аам кисиартааллин пеққиннисақарфин тунгасун қақитсиуаанаавиппунга исумақарпунгаам нунатсин инатсартоқарник эққарсаатигиссаити акисуссаав таам аннертутсигисо амерланеруллута сулиассақартаан соқутигисариақариппут исмақарпунгалаам folketingim таана нуки сулерусуссусеқарнерлу инуақатиги пеққиссусаан қулаккееринниннissaq уа сулеқатааффигисиннааллу folketingim qoyanaq Tide. Hvad skal der ske med vores sundhedsvæsen her? Har vi brug for mere hjælp fra Danmark? Altså, vi har brug for, at der bliver løftet og prioriteret her i landet først og fremmest. Lad os bare sige det, som det er. De etablerede partier har alle sammen udsultet sundhedsvæsenet, og det er det, vi ser resultaterne af nu. Udover det, så er det også rigtig svært for sundhedsvæsenet at tilkalde og fastholde personale fra for eksempel Danmark. Vi har alle sammen hørt om limousinesygeplejersker og læger, som kommer til i rigtig kort tid. Det er vi nødt til at betale for. Vi er nødt til at betale for det, hvis befolkningen skal have den sundhed, som de har krav på. Sådan er det, også fra Grønlands side af. Det er så rigtigt, at man kan sige, at Danmark kan være med til at løfte en del af det, og det tror jeg også gerne, de vil igennem forhandlinger, og man kan gøre det til et ultimativt krav, når man skal ind til regeringsforhandlinger, hvis Grønland bliver de udslagsgivende mandater. Det er det første, som jeg vil sige, vi gerne vil gøre. Så vil jeg gerne sige, at det, der virkelig mangler, er speciallæger, maskiner og så hænder i sygeplejerskedelene. Det, der er vigtigt for det grønlandske sundhedsvæsen, det er, at det bliver lokale læger, uanset om de kommer fra Danmark, eller om de er født i Grønland. Altså, vi skal have nogle læger, som er blivende her. Især speciallæger er der mangel på. Nogle af de tiltag, man kunne hjælpe med herhjemme, det var at sikre, at de kunne få deres egen praksis, hvor man kan få noget offentligt betalt. Der er nogen, der har en speciel interesse i gynækologi, der er nogen, der har en speciel interesse i forskellige ting, som vil kunne gøre, at de mener, altså en speciallæge i Danmark betyder ingenting i det samlede sundhedsbillede, men en mere speciallæge i Grønland betyder ufatteligt meget. Så det kan man sige, det er noget af det, som man kan gøre. Noget andet, vi godt kunne tænke os, det var et rigsfællesskabsråd for studerende. Det er sådan, så der mangler et sted, hvor for eksempel lægerne fra Grønland kan være mentorer, også selvom de er danskfødte, men er lokale her. Hvor de kan være mentorer for eksempel for lægestuderende i Grønland og sørge for, at de kommer hjem igen. Og så er der den sidste ting, som vi heller ikke snakker om. Når de kommer hertil, så er vi nødt til at lave et modtagerapparat, som er bedre, og vi er nødt til at acceptere det sådan, det er, for at befolkningen og netop de mest udsatte kan blive behandlet i tide og kan blive diagnosticeret i tide. De kan jo ikke gøre det med mange læger. Men ved du hvad, der er jo udskiftning hele tiden. Altså der er vikarer, der ankommer hver 14. dag, hvis man kan sige det sådan, der hele tiden skal oplæres fra bunden af, og så rejser det igen. Præcis. Så hvad mener du med, at man skal
lave en bedre modtagelse herfra? Jamen, jeg gav et konkret forslag. For eksempel, at man sørger for, at der kommer en skole, skal man kigge på, ligesom at Greenland har deres egne pasningsmuligheder. Er det sådan noget, som man skal kigge på, for at de lærere kan komme hertil? Det er ikke for at lave en klasseforskel, det er for at sikre sundheden til den grønlandske befolkning, og særligt de mest udsatte grupper er jo dem, der har mest brug for sundhedsvæsenet. Det er enormt vigtigt, at man forstår, at samarbejdet bliver nødt til at blive styrket, men at sundheden har rod her i Grønland. Og jo flere maskiner, speciallæger og udredninger, som vi kan få her, altså diagnostiseringsudredninger, mener jeg, jo flere penge sparer vi på at sende folk til Danmark frem og tilbage. Så spørgsmålet er, om ikke vi kan gøre noget særligt for at fastholde nogen, som vi rekrutterer i Danmark, og det synes jeg, man skal gøre i samarbejde mellem Danmark og Grønland, for eksempel for Folketinget af, men i den grad også et wake-up call hertil. Jeg synes, det sundhedsområde har været udsultet i lang tid, og det er det, vi ser resultaterne af, og jeg synes, det er ansvarsforflygtigt, hvis ikke at tale om det. Ja. Så er der IT-løsninger, maskiner, diagnostisering, mapping og alt det der. Men kunne en praktiserende læge, speciallæge, for eksempel få en klinik i lad os sige Sisimiut eller Rottok eller et eller andet sted, så vil der være faste regionslæger. Tak skal du have. Ja. Nu går vi til Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit, skal vores sundhedsvæsen have mere hjælp fra Danmark? Ja, det skal de. Og jeg er nødt til at starte med at sige, at jeg synes, det var en enorm hjerteskærende historie. Og jeg er også selv blevet kontaktet med den historie der. Jeg tænker, at vi alle sammen kender nogen, som har mistet livet til kræft. Og jeg tænker på, at det er børn, der mister deres mor og far. Og det er noget, der berører os alle sammen. Inuit Ataqatigiit synes, der skal være adgang til en kræftpakke, fordi det er det, der er brug for. Vi har 1.500, der har kræft. Hver uge så er der 3-4, som får kræft, og selvfølgelig kan et dansk sundhedsvæsen sagtens klare det. Sandsynligheden for at dø af kræft i Grønland, den er dobbelt så stor, som den er i Danmark. Og derfor kan jeg love jer for, at jeg nok skal få mine kollegaer til at forstå, at selvfølgelig skal Danmark prioritere den her opgave. Men hvordan i forhold til mangel af læger og sygeplejersker, det er der jo allerede i Danmark. Så hvad skal der ske? Men det er så små antal, så det er ikke det, jeg er bekymret for. Det, man skal huske på, det er, at vores sundhedsvæsen herhjemme er udfordret. Det er en Inatsisartut-opgave. Helt inde i kernen er der udfordringer, også med rekruttering. Men vi er også nødt til at huske på, at der er rigtig dygtig personale i sundhedsvæsenet, som dagligt kæmper en kamp. Og Inatsisartut er nødt til at finde ud af, hvad er det, der skal til. Fra Folketinget, det vi kan gøre helt konkret, adgang til kræftpakker i Danmark, så du hurtigt får en behandlingsplan for, hvad der skal ske. Frit sygehusvalg, patienthjem i Jylland, sådan så du kan være tættere på dine pårørende. Der er rigtig mange, der er familie. Og så vil jeg sige, at min egen bonussøn læser medicin og er formand for de grønlandske lægestuderende. Og jeg synes, noget af det, man kan gøre i Folketinget sammen med Naalakkersuisut, det er at få alle de studerende til Christiansborg og diskutere, hvad er det, der skal til, for I alle sammen har lyst til at vende hjem. Fordi jeg synes, det er bekymrende, når det kun er 53%, der har lyst til at vende tilbage. Det er det, vi kan gøre. Men Inatsisartut og Naalakkersuisut særligt, det er dem, der har den primære opgave i forhold til at sikre hjertestart til et sundhedsvæsen, som er dybt udfordret. Men der er jo allerede udfordringer i at diagnostisere kræften tidligere. Mange patienter mister deres liv på grund af, at de ikke opdager fejlen tidligt. Ja. Så hvordan man kan jo først komme på kræftpakken, når man har fået diagnostiseret kræft. Og hvis man ikke opdager til tide, så er det jo måske lidt allerede for sent. Så hvordan vil kræftpakken egentlig hjælpe? Og hvordan kan vi undgå, at man opdager kræften for sent? Det er helt afgørende. Og derfor tror jeg også, det er det, der skal være grundlaget for en aftale mellem Grønland og Danmark. Det er netop at finde ud af, hvordan diagnostiserer vi kræft meget hurtigere. Fordi det er faktisk det, der er årsagen til, at der er så mange, der dør af det. De går med kræft i lang tid herhjemme, før de får hjælp. Så der er man jo nødt til at se, hvad kan man gøre helt konkret. I forhold til socialområdet, der har vi ekstraordinært fundet en hel masse penge til det her. Det kan vi også sagtens gøre på sundhedsområdet. Så er jeg nødt til at sige, at vi er også nødt til at adskille, hvad er det, vi kan gøre i Folketinget, hvad er det, vi kan gøre i Inatsisartut. Og hvis man er meget optaget af sundhedsområdet, og hvis det er det, man brænder for, det har jeg stor respekt for, og det er der, man vil lægge sine kræfter, så er det i Inatsisartut, behovet er for, at vi løfter området først og fremmest, men selvfølgelig også i samarbejde med Danmark, der hvor det giver mening. Ja. Naderak, det er begrænset for den makke med andet donerosumik. Jeg synes, at det er en ramnissa i sommergrafias.
Siullamaqaatigerusuppara oqaluttuarsaqqumiunneqartoq assorioriussua alianermat aama misiginneqatigingaangaarpakka naayasiip ilaqutaalu nalaqqamiit qinaqqusaaruutigaarput nunatsinni napparsimasut Danmarkim katsersortikkiartortartut kungeqarfi Danmarkip akilertalissagaa таамаалиорниккут 250 миллион тунгаанут анигаасат нунатсинниигиннарнissaа qulakkiissavarput анигаасаллу тааккуа пеққиниссақарфитта сиуарсарнissaанут аторнеқарсинааппут ассерсуутигалуу қингуартаатит массаккут има писоқалисиматигаа кингуартерутиссаа сулиарнеқавиннаарникууппут нутартернеқартариақарпут ассерсуутигалуу крафти сукканерусумик нассааринеқарнissaанут qulakkeerinittussaammat накорсассаалеқинерми тассани Danmarkimi стаасминистерингорниуттут аллаат эққарторпаат Danmarkimi пеққиниссақарфиит арторсартут пеққиссаасут туусинтиликкаат аллаат сулиуннааррассимаппут илаатиут пеққутааллуни инатсиситиут биумасақаатаамат Dansk Autorisationsaqarnissa таанналу стаасминистерингорниуттут аллаа эққарторпаат қанеруна таана ааққиннеқарсинаасоқ Danmark avadaani sulisunik amerlanurusunik peqalassinaarsappata tassannilu naleqqamiissuleqataarusuppugut uagummi amma initsisitsinni Dansk Autorisationsaqarnissam biumasaqaataqaratta taamaattumillu sulisinnaasut killilersoorluu tassani qoyan demokraatit idissi tassa oqariartuutiinikuuarsi peqqinissaqarfimmi nakorssat aaliangiisarnerat инатсеқангит атасамик иматукиллилерсугаанитсоқ таамааттумак акисуссаафи аннерторуссармик накорсамииттарлуни таана аллангортинеқассаппат сунаана қанеруна накорсат иллерсторнеқарнерусиннаасут таавалу инатсисимиуна асуунуку апорфиисут аалиангиисарнерит ассагингип тарнераннут тастанналунаару 2000 аннерторуиссуам писиннаатитсиссум тунисиуақ накорсанут исмақарпун оқаллиннеқ пеққиннартуусоқ писариақарлуиннартортик киссимагиппут тасса сунаана уагут нунатсинни наатсорсуутигисариақариппут пеққинниссақарфиу кивиссиннаасаат сулисорисат нукиссалтаак пиутиллуит таава анингааса амерлассаппата qanarukua taakua inuiaqatigin sullinneqarnissaa qulakkeertariaqarippu kisianni pingaaruteqartoruissuuq sulisorisau aam illersornissaat tassuunatigut taakkuussangillammi nittartakkatigu tusagassiutitiu ingunneqartussat illersugassarivarp aam tassiinatigut taamaam akisussaaf uagutsinniip politiikkeritut aamma ilumoorp inatsartuniit kisian oqalaarusuppunga inui ataqatigiitikkuussimmat питсаанеруссангитту имма пеққиннисақарфим ууматеқарaan инатсартуниигиннарнисса folketingimiissananilu таан қинерсисарт аалиангиссаваат писсутигалугу folketingim inatsitиу сулиассақарпугут аёрнангиннерусун нунан алланингаани сулисоқарниарниссатсин қулаккеериннинниссатсинну таамаамат оқартуссаафну китторсарнеқарсинаава аама folketingitигут таава пингаарутилу апеққутиерусуппартас demokraatit inuit ataqatigiit akerleriilluinnaqqissаарpalippusi inatsartu folketingin iserussi qansuleqatigiiniarpis qanu inui ataqatigiisuleqatigiiniarpigit soorunam qinersisartut aaliangerpata kina aallartitaarusunnera folketingimi taava taana ataqqillugu suliassat ukkataqalugit oqaloqatigiitariaqassuugut sutiunaapissinnaavugут qanorl iliorutta pitsaanerpaan inuiaqatiin sunniutqartus isumaqatigiiffigisinnaavарput uau demokraatini amaqapunua atlantis gruppe pilersinneqaqqittariaqarpu taanami ukiorpassuarn massaksulinikuungila kisian aam oqartariaqarpunga inui ataqatigiinaalakkersuinik aquut massaktigummiva nunatsinni pissaan tigummiva allanguinissamminnut taamaatim oqassallini иннуттаасут пингитсаалиллугиллусоо нунарпу қималлуу Danmarkim катсерсартинниарниссаан периарфиссан аамаасинеқ тассаасоо оқартуссаафиммик сангииллисаан инуиақатигииллу периарфиссаан аам арсаартуина das hun siger at jeg forstår det hvad siger du til hendes kritik? Jamen, jeg tænker, I er klar til at samarbejde med hvem som helst, når vi kommer i Folketinget. For det første så vil jeg sige, at fra dag 1, så inviterede vi Siumut til et møde dagen efter Folketingsvalget, netop for at snakke om, hvordan kan vi samarbejde. Og der tog vi også det her på banen omkring en nordatlantisk gruppe, som der jo har været før. Og det er vi sådan set altid åbne over for, hvordan kan vi samarbejde, uanset hvem det er, der kommer i Folketinget, fordi det er det, der er brug for. Vores land står over for rigtig store udfordringer.
Og det er den tilgang, man er nødt til at gå til det. Og så vil jeg sige, at sammen med Siumut, så har vi faktisk lavet rigtig mange gode ting. Her har vi et brev til justitsministeren, som netop handler om, at vi mener, at politiet ikke har fået tilstrækkeligt med løn. Ja. Vi har sikret penge til Neriofik, en filmpulje og alle mulige andre ting. Men hvor langt vil du gå og samarbejde med demokraterne? Jamen, jeg vil gå rigtig langt for at samarbejde, for det er det, Grønland har brug for. Ja. Og særligt i den krise, som hele verden står i, og de udfordringer, som vi står i herhjemme. Ja, tak skal du have. Siumut akimatilta illit peqinnisqarfim tungatillugu nakhamqan oqasqarusuppit. Siullerm eqqaasariaqarpaarama toqqarlunga eqqaaneqarama. Taamani qinersinerup unnuk maanikkoin erimiikkatta neriorsueqatigippugut tassa aqaguani ataatimiqatiginniarlu toqqaanaq qaaqqusisоqangilaq tassani erseqqissaassutigissavara taamaammat amsuleqissagiinniarnermut isaassinikooqaagut ilaatigut allaat siumup tamaviartumik taperserneqarluni kalaalnaan tungasum ataatimiittitalia ukiutisamat siulittaasuuffigisussaasani suleqatigiinnissaq ataqqeqatigiinnissannunarpu pillugu affaa tunniunnikuuarput inuin ataqatiginnut naaksiornatigu tamanna pissarsiarisinnaanikuungikkaat taanna kisian eqqaaqerlugu peqqinnisaqarfim utissagutta isumaqarpunga isumaqatigittuu tungaviussumik isumaqarpunga pingaaruteqartoq aamma isumaqatigiffigut eqqaasarnissaat soorunam partiassiingilagut aamma assiingittun isummersinnaatitaavugut kisianni tusaasinnaasakka aallaavigaluit inuiaqativut pillugit suliniarpuut ilaatigut aamma naleqqakkunningaaniit eqqaaneqartoq dansk autorisation aam demokraatine eqqaaneqartoq suliqataaffigerusupparput taamaammat isaasserusuppuga uhuuna assakka isaappakka qinigaaqissagutta siumumingaanniit inatsisartuni ilaasortat neriuppunga suliqatigisinnaau tassum tungasumik pissutialu inatsisartuniikkam taanna kisianni uagut folketingimi oqartussaaffiit ajorluinnartut sumiginnarneqartut tamaviaarutiginiarpagut soorlu ilaatigut allamiunik tigittoqassappat nakorsaningmiatagor aamma tigitsissagutta maanimiorusuttunik oqaatitsinnik ilinniarusuttunik taava aamma nukittorsartariaqarparput oqaatsivut ilikkarneqarnissaat imalun nunasinermut allamioqarnermullu oqartussaaffik tanmakkimiittoq inerisarnikuungittoq inerisarlu aallartinikuusarput inerisaaqatigiitta inatsisartullu tautassa peqqinissaq pillugu isumaqatigiippusi suli yaqartoqartariaqartoq suli pitsangorsorneqartariaqartoq qoyanaruissuaq oqallinnermu peqataasinnaagassa taava taamaasilluta oqallitsittinerput siulleq tamaanga killeqarpoq qoyanaq isiginnaarissi eqqaamallugulu aqagu koineraatiukkut nalunaaqutaq ataatimut aama oqallitsitsisagatta unnussiorluarisi